Assalamualaikum. Ардақты мұсылман мұртығандар, дал ушул мен алдында тұрған Mercedes Benz автоунаасы сатылат. Егерде кимдеги алууну кааласа, телефон номерлерине байланышыңыздар. 99 жылкы 1.8 кыймылдаткычтын көлөмү. Коробка автомат, баасы болсо 280 миң. Бирок кеми бар дейт. Телефон номерлери бул жерде турат. Жакшылап жазып алыңыздар. Сырткы сол капталын көргөзүп жаткан үчүн салонuna da qadam taşlayalım. Mınaki. Gördünüzler mi? Artkı tarafında görgözüp koyun sizler için. Derem, bonuşu. İçki salonlarını görseniizler болады. Bola turgan baası qancha dediniz? 200, Bola turganın baası Seshkanыкы, Mercedes Benz'tiki 200 миңге болот экен. А жогоруда мен эскертип айткан баа бул жазылма баасы. Эгерде кимдеги ала турган болсо номерлерине байланышыңыздар. Бул видео 10 мартта тартылды. 2024-жыл жаз айынын алгачкы күндөрү. Муна негизинен таза абалда, жакшы, мыкты деңгээлде. Ким ала турган болсо чалыңыздар. Assalamu alaikum. Tez жария.